بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sura El-Fajr, Zora. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog, tako mi zore i 10 noći, i parnog i neparnog, i noći kada nastaje, pa zar to pametnom zakljetva nije? Zar ne znaš šta je gospodar tvoj s narodom Ad uradio s Iramom, posjednicima stubova, kojima slični nisu stvoreni, i sa Semudom koji su stijene u dolini klesali, a i s Faraonom koji je vojsku imao, koji su na zemlji obijesni bili i smutnje na njoj umnožili, pa je gospodar tvoj bič s patnje na njih spustio, a gospodar tvoj je zaista u zasjedi. A čovjek kada ga gospodar njegov iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne gospodar moj mene je počastvovao. A kada ga iskuša i opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne gospodar moj me je ponizio. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete i da se puki siromah nahrani, jedan drugoga ne podstičete, a nasljedstvo pohlepno jedete i imetak pretjerano volite. Uistinu, kada zemlja bude u komadiće zdrobljena i kada dođe gospodar tvoj, a meleci budu sve red do reda, i kada taj dan džehennem bude primaknut, tada će se čovjek sjetiti, a rašta mu je sjećanje. I reći će, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. A taj dan niko neće kao on kažnjavati i niko neće kao on u okove okivati.
A ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i da zbog tebe zadovoljstvo bude, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj.